uyu mwanya ntabwo ngira ndotora indoto ahubwo ngomba shimira Imana kuri iyi Nayo mwabonye iyo Nayo y'iminota 11 n'amasegonda 18 ubundi gushingira Nayo Imana ni kubohora igihugu cy'Imana ni gucira inzira Imana nayo isanzwe zikuzicira ishoboye byose. Muri iyo Nayo nafashe mutuntu duke numva sishobora namubajije nabanje kumubaza uwo mu Kristo ndakubaza izo ndoto narazikurotoye aravubwira ati kiretse iyo ya nyuma izindi warazirotoye. Urayirungikira rimwe sacenda cirungika karambaza ngo yibarungikira sacera cyo yibarungikira uko nagize wadiko ndahize inyigisho cyaziba yageze yibarungikira nukuvuga iki iyi Nayo rero ubundi nagira ndababwire ko Bara yaravuze ngo turabana Imana yaremye iturema itwiremeye eragari giye mubaza ngo waremewe papa waremere mama Imana yakuremye ikwiremeye gusa papa na mama ubumwe bwabo nibwo bwatanze aho uri bugere nja gituma kubyara n'umugambi w'Imana uzokwite kotoro aho guri suzuma impamvu utabyaye wisuzume impamvu utandukanye n'aba ubundi kubyara ukabana n'umuryango wawe ni impamvu y'Imana ngo suku turemeye gusa nanandi yashimye kuturemera yaturemeye muri Kristo Yesu ngo ntiyashimye ko tubana abashomeri kuko ari z'ubudahangagwa yaduhaye yadushizemo yavuga ngo ndabaremera n'imirimo myiza yo kurangura muri Kristo Yesu ukuvugana akantu kakanywa baba turemewe muri Kristo Yesu turemewe Imana kuko Kristo Yesu nawe ni Imana yigize umuntu kandi turemera n'imirimo tuzokorera nyine aha nicyo gituma muri Edeni ngo ari umurimo ukikujwe n'inzuzi mugiye kurabazagaruka handi zagaruka handi muzobitirikane neza ubundi ni twebwe twangaje amaranga mutima yacu turagenda uyu Kristo yashinze Intahe yashinze Intahe ashingiye ku ndoto ashingira ku cacumi ashinga no kwiyereko yavuze ngo indoto ya mbere yagumi mugarukamo amaze kuronka link yongera kugaruka byumvikana ko ari kintu Imana yari kiramubwira hari kintu Imana yari kishaka gukorana nawe hari kintu Imana yari kishaka kumukorera hari icyo Imana yagomba kumuha mu muco umugabo ntiyari bwagukigwe wamenye ko byogenda ni amaze kuza muvukana wakomera Kristo ni muzima yarotoze iyo ndoto ngo aravuga ko yabona yaraguze parcelle ariko iyo parcelle ntabona hiri ntamenya hiri ubundi parcelle niki ubundi twe turi umurimo Imana bibamwo ubutunzi bwayo byumvikana ko parcelle ni nka stock ni nk'ahantu Imana gushirira ubutunzi ko na parcelle ushaka kurayigurisha ushaka kurayikoresha ushaka kurayubaka ushaka kurayirima ushaka kuragirana kandi parcelle urashobora kuyigumana ikakwavariza ukazogera ku bundi butunzi gute iyo ufise parcelle itari mu manyanga ushobora kwirondera titre de propriété ukagenda ukayidepoza muri banki runaka bakaguha umutahe parcelle ishobora kugukura mu bushomeri ugakora ya parcelle yibereye ngaho ukari imyenda ukazonga n'amafaranga yo kuyubaka parcelle ngo yabona fise yaraguze itongo kandi iryo tongo yaguze ntiyaribona mbwa ryari yaguze ngo yabona yaraguze parcelle nukuvuga kuba waraguze parcelle niki ningikintu ni nk'umwanzuro wifatiye kuvuga uti nzoba umugabo w'intwari sinzoba umugabo w'imbwa nzoba umugore w'umutima sinzoba umugore w'inshinyakare nzoba umukobwa w'igikundo mbwa sinzoba umukobwa nciya nzoba umuhungu w'intwari mbwa sinzoba umuhungu ndarusanze ndabaranduza ndabandande bande njanye n'abaje ngo n'ubuguzi niki gute kuko burya bwa Yuda bwatumye agura itongo rizohamba mbwa mw'inkozi z'ikibi byumvikana yuko icyo ukoreye mu butungane umwanzuro wifatiye ugura itongo ryo kugira Ikunezereze Imana nayo Imana inezerewe itanga ububasha itanga imigisha itanga imihezagiro